Assalamualaikum kaum saudara, salam semapa di dalam syair. Salam ukhuwah lupa mulia, sambon saudara ngon ikhlas hati. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara ulun tuan, ban mandum yang nonton Aceh TV bak support uro yang berbahagianya getanya ka dalam bulan Ramadan lebih kurang getanya ka leuro leuro ka umum ji hurung puasa aman naci kadang-kadang ladu mawai kan ya. Ladumnya lain menurut keyakinan ya. Tetapi getanya umum nyo uronyo yang kelhe jadi ba dunyo mudah-mudahan tam lake ba Allah Subhanahu wa taala tanyo sehat tubuh sehat badan sehat pikiran Butruh ban heplo. Butruh ban heplo. Ngata meno ji hadak 20 kurang ke kira apa tha ti bulu. Ti bulu ente. Be je ke ragu ah. Ngata ji kon lagi kuih tidak ti cuma. Hana. Hana yang penuh nah. Cuma walaupun tayo hai lam puasa je ko hanjat cah-cah betri. Hanjat cah-cah betri man maklumlah. Walaupun menai tayo tetap ada pengon pemirsa kan. Betul. Pemirsa katanya yang ka gepreh-preh dalam program CAI di Aceh TV menyo bulan puasa nyo ke poh put support leh hata tayo tam lai tampe habis tu nang ka tawo to kapreh turune ya jadi jino tam mulai dengan CAI laju ile kan CAI yang gue kirim tak talum le. Talum le baca. Assalamualaikum kaum dilingka tuhangon muda inongon agam. Salam lun puik setitik dinda bak laya kaca lam bulan Ramadan. Kepada waris mucih dumrata nyang na saudara umat Islam ni bak kalinyo kamonyo dua katruh meteka kuno hairakan ya baca cae wahai saudara walau bulan puasa penting hanaban karenanya ka program untuk pemirsa Jut nu saudara memacam karangan yang katruk kuno lun tuan baca memacam rupa judul karangan. Betul. Tapi nu ingat wahai saudara yang got bahasa nu cok belijang yang bro kadang pinah ulua so tepu cupa wahai ucubang eno ku dari lun ampun mukuda cae lun baca laju berjang bele lun sambung hai cek mutua bele lun pegah bele lun pepanyang haba sebabnya pih bulan mutua sebabnya tanyo rakan mutua pih tengah tak puasa ana undome pegah cai undome pegah Nya tak baca ju le pon tepo. Nya ban pon nyopat ata Emrida Ahmad berata juga. Emrida Ahmad. Judul jae muah berata. Hai kabulung patah. Betul. Kai muah ha. Jadi Pak Rida Ahmad pun nak gebel le yang muda. Mungkin kau geduk Pak. Kau preh. Ada nang preh je, ada prehnya. Ban. Assalamualaikum lun pupon haba salam ulun ba ke Bandung merakan bulan Ramadan berampun desa maah berada wahai orakan kadang na salah ba pegah haba kadang na gasa dalam kenarang da bak tulis cae hana sengaja bak lun mereka hana seimbang. Pemaah Bandung wahai saudara
bak bulan puasa ibadah tenang Nyo. wate merumpak ne tegur sapa dengan sedara muka bek matam bek sakit hati baklon mereka kadang keguralun boh kiasan kadang lun tule kedeh ubanda kadang lun puda udaru salam Oh, betul. oban katruh bulan puasa bek sagai lupa mohon bak Tuhan dah mohon ampun ubak Rabbana segala desya bek le meriwang ya betul yang Betul beres ya. Membata pubuat yang hana guna Benata jaga wate sembahyang Tamu sedekah ke urang papa Ba urang kaya lake sumbangan Betul. Ke fakir miskin benata kira ke inang janda benata sayang ke anu yatim tagasih bena uro raya tablo pakaian Yo. mubeta pubun yang sia-sia beta kerja puan yang gelarang Bek lepah-lepah dah pegah haba Mesirek dalam parik jalan Bulan Ramadan beraya tabah Bek roh jigoda le iblis syaitan bancot uro bek roh tabuka Bah tak kerja kuli bangunan Betul ya. Betul ya Ya. Walaupun maji hanya that hek ji ya. Ya. Baik ladung malah tan. Alat tai dah. Hek tan nyu tang ka payah. Oh. Buka kunci. Tak payah aduk dalam negeri ya. Hanya ji ka. Bahata ugle tamita ruta benata jaga binata iman Menyoka sakit kala encara Tagan tawatema watela enjan Nyom. Ono ke dile caelon rika Bandung sedara muah berijang Kadang na salah muah berada Leh uro raya ta sambung rijang Salim lon putro kucek madia Pak dahlan teha yang popiatan Ke Tengku Muhammad pijai salim mulia Bak laya kaca sabi nagopnya Betul. Salim balik. Oh Tanjung selamat kude Mehalon puda Ke bapak teahan lon lupakan Cik Amir Blangkruang salim ulun Bak simpang mesra kamu kenalan Ke Cik Ramuli di Bandar Safa Salim seredangon Septiawan Salim lon putro ke ayah muda Salim lon putra ke Samhas Tibang Betul. Cud hap montati talia mulia Getu tohana nama lon tuan Kahek geduk dua ge pegah haba Tema digadahan lon tutonan Nyo. Salim lon putro ke Lisa Ulfa Ke Siti Asra Salim lon layang Betul, ya. Dua orang yang lon turihana Pakriban cara tanya kenalan Subuki patik litik lepahna Trip tan kalama hana lon pandang Ke Abi Dawud salim ulun Salim sejahtera ke Bandung Meraka Wassalam Emrida Ahmad Ya, memang betul. Betul beres ya. Di cut hap uronyan temu nempok ka hek buka apa tu dayong. Anak tu tona. Tona. Ya, jadi nyo ke Cai Pak Rida Ahmad. Mang pegah tengok lu raya aku pegak lom. Tapi mentong na meluago minggu tu lambata. Ya. Pegak ci lambata. Baik lu raya mentong. Nya ke mentang mu dua tu. Mentong. Dua Jadi baik sampai hana mo ka. Ya. Olian tepo Cai lom.
Jino ada Zulkarnain Ya. Rugo tahudib. Rugo tahudib. Nyo payah dah baca baknya bak mekso ha. Baca Ya ni payah dah sah. pakai terahi. Ya menyokong kamu itu beres terahi mata. Terakhir mata. Ngak kayu dah ucu tak ubit han. Ya jadi nyo taboh cai Zulkarnain Bidun nah. Oh, bila ni? Dari Bidun. Rugo tahudib. Betul, betul. Judul syair Zulkarnainnya memang haba-haba nasihat. Yo. Kiban rugo tahudib. Pakai kacamata, handu hubithan. Punya kau menang karayu. Karayu tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam si pada kerakan dumna. Sambut salam lo narakan mertua. Hajalun kisah saboh mustika. Urang yang rugo alam buma Allah. Dengalon kisah sun si banyak. Cok ke pedaman habalun pegah. Ngat napa eda hudib lam dunia. Ya, pegah. Limong draw urung tengku mertua. Rugawa melupa dalam agama. Nedengar jinau alun tuan pegah. Tengku mertua tulung bilang ta. Ya, limong draw. Limang. Nak yo bilang. Betul. Pon draw. Yang pertama pon wahai budiman keangan-angan panjang lagoina. Tema kedua ke umu panjang ge ibadat dan rugo lepahna. Ya. Tema yang kelih urang muda tat metana ibadat hansakon guna. Tema yang keput urang yang jahe rugawa bukale ibadat hana. Hana ibadat meube pade rugawa bukale dalam agama. Menyang kelimang tua ke mati sang udip sabe di dalam dunia. Ya yang kelimang. Ya. Dia yang kerja ke rugawa dah udip mah. Rugo tahudib. Nyona limong nyan. Hana ibadah lam suntuk sabe kuaza mate hana gukira asai kalepeng garang bukole hana gupike harum ngon riba beingat-ingat ka awak beingat-ingat wahai orakan ibadat rijang masalam dunia. Benar ibadat urongan malam kepada Tuhan bet sagai lupa. Yahumantang hudep damita jalan damita bekai pangkai tagita. Dapuwa amai kita bak Tuhan pangkai tariwang nanggro qalbaka. Medan laganya nurugo kon wayang dudo menyutsai hanjit le kita takli tarangung nakeba Tuhan teka menyutsai hanjit le kita. Betul. Tuhan han gebi izin tariwang peneriwang long walau alasan ya taubat gata walau si detik han gebi riwang kalau ge putrang masalam dunia. Oleh sebabnya wahai orakan nyawa kesempatan be sia-sia. Yo mantong hudep lambu mo Tuhan minta amalan pangkai tagisa. Mangat be rugo lambu mo Tuhan kalhalan putrang untuk si kada. Limong draw urang rugo kon wayang lambu mo Tuhan hudip dan guna saban ngon lumo hudip binatang
hana amalan membube tema nafsu ngon umpun mutan pikiran hudip jisaban ngon manusia nafsu umpun nói nha jadi dia bak tayong hana mana Memadaono habalun putrang harap maafkan menyona kata ampun lun lake aku debat Tuhan bujian amalan habalun rika Alhamdulillah kaluh lun tuan baca saboh syai Dzulkarnain ya nyan syai yang lebih jero pedoman kepada kita yang pemandu dengar kan pulang puasa tim pegah lagi nyan cai lebih jero tim nasihat karena nasihat yang terus kunonyo kan pertama tayo baca le betul ta baca nasihat kedua urang dengar je apaan jamfan tema cedara be nuweh dile mantong panjang saya ada akan datang menglom na saya yang lain yang lebih hayu untuk drone dengar dan kamu yang baca di sini untuk akan datang menglom. Assalamualaikum kaum saudara, salam semapa di dalam syair, salam ukhuwah lupa mulia, sambon saudara ngon ikhlas hati.